Shwmai a chroeso I Periscope fyw o... Na, tweet yn barod. Yn fyw o flaen llechau, o fi a Nash a Glinda Mills. Ni yn, wel, yng nghanol blaen llechau nawr, a ni yn y tŷ sy'n ar y ffordd allan o'r cwm. Reit ar pen y cwm, chi'n mynd lan tuag at Llanmynno. A hefyd ni yn y tŷ lle oedd y mand cyntaf wedi cael ei creu yn y stafell yma pan yn ffrindi'n byw yma, mab Glinda. A ni'n mynd I drafod ychydig nawr am y rhaglen mae fe newydd bod ar. Mae eitha tipyn di dilyn os chi eisiau dilyn. Chi'n dilyn barod, os chi'n gwylio yn y barod. Dilynwch ar Periscope yn fyw, os chi'n gweld hwnna. Dyna beth chi angen gwylio. A wedyn allwn ni ddechrau bant, ni'n mynd I fod yn gwneud y Periscope yma yn ddwyieithog. Mae Glinda yn gallu deall Cymraeg. Tipyn bach, ond ni wedi gofyn cwestiynau yn Saesneg ac yn Gymraeg I ddechrau bant. Wel, I ddechrau, mae'r stryd yma yn eitha enwog. You can see it on the start of Stella, I think, especially my house. It's painted blue. Because it's painted blue, yeah, as I said, and it's always got stonking flowers on the outside of this house, and you can always tell. Hefyd, fel chi'n ei gweld ar y raglen, mae Dilys sy'n byw yn blaen llechau yn byw 5 doors up? Yeah. 5 doors up. 15. Na fe. A mae teulu a cymdogion. Teulu a cymdogion y stryd yma, ie. Dyna beth fel, mae Hywel eich mab wastad I dweud yr un peth, pan oedd e'n byw yma. Yr un fath o beth. Wel, I ddechrau bant, ni yn y Rhondda Fach, sy'n change o wrsos diwethaf, ni yn Treorci yn y Rhondda Fawr. A fi'n gwybod fel rhywun sy'n dod o Rhondda Fawr, bod chi'n galw ni yn rhywbeth wahanol. Beth ych chi'n galw ni? Oh my god, sy'n gleca. The others. The others? Ochr draws. Yr ochr draws. Wel, I suppose, dyna beth ni'n galw chi. Mae ffrind fi dechrau gweithio drofn a nath ei dweud, it's different over there. Na beth fi'n dweud. A dyna beth chi'n dweud It's a pretty value. Pretty value. Pretty value, yeah. Achos be fi was yn dweud yw, pan chi'n neud fi'n disgrifio fel, mae Rhondda Fawr, mae'r tai ar y gwylod, a Rhondda Fach, mae'r tai ar y top. Yeah. A ma'n yn ei gwahaniaeth am golygfeydd, achos mae golygfeydd fan hyn, straight mas. Chi'n sôn straight mas a mae'n lush. Canyon. Y canyon. Americans daeth pan oedden ni'n cadw y pub. And yn dweud, we came up the canyon. Beth? Yeah, we came up the canyon. A na beth maen nhw'n dweud? So, well, we got the ochr draws and the canyon. Yeah, the canyon. Oh, that's not bad. Ond, fel chi'n gweld, mae Rhondda Fach, y tro cyntaf iddo fe cael sort of I uwcholeuo yn y raglen, yn Ferndale. A mae Ferndale straight ar draws, yn cwm across the canyon. Across the canyon. Ond, really, sut bys ti'n disgrifio'r Rhondda Fach? Oh, lush. Lush? Yeah, mae fe just yn lyflu, mae dolygfeydd, perffaith. Mae Rhondda Fawr, twyd, gyda lot yn fynd amdani, ond dwi just yn meddwl, mae Rhondda Fach yn cartref I mi, dydy Rhondda Fawr ddim. So dwi wastad yn meddwl bod yn lle wahanol. Cartref I fi yw Rhondda Fach, yw Ferndale, blaen, mai, dwi just laf yna, Tylerstown. Dyna yw, pan dwi'n gyrru gatre o Gaerdydd, unwaith wedi cyrraedd pen Tylerstown, dwi'n teimlo, di gatre. A fel ti'n nabod pawb yn dod pan ti'n cyrraedd lawr y stryd, a fel ti'n teimlo dwi'n meddwl am Treorci, ond bod ni'n teimlo'r un fath. Yr un fath o beth. Yr un fath o beth. A mae fan hyn, mae'n un o'i mwy glos, mae'n mwy cwtsi. Ie, mae'n nysig. Ti'n gallu bod yn peth da a drwg. Ie. Ni'n ei gael cwbl o cwestiynau barod fan hyn.
Wel, yr un ddechrau bant, mae mam fi yn ymddiheiro i fi angwraig am dweud bod y tŷ llawn llwch yn fyw ar y teledu a shame o'n ni. Yn fyw, mae gwraig fi wedi text fi'n barod. Ond hefyd mae rhywun yn gofyn, what language is this? Language of the gods, but this is Welsh. Ni'n siarad Cymraeg fan hyn. A ni'n fyw o flaen llecha gyda Rhian Nash a Glinda Mills. A hefyd, ni'n fyw ar Trydar, ar Twitter, a ar Periscope, os chi eisiau dilyn. Ond os chi'n gwylio, chi'n dilyn beth bynnag. Yn y Rhondda, ni sôn am siopau bach, ni sôn am Lindsay, a hefyd oedd Cyrils, cigydd lleol fi, y butchers. A mae'r gwahaniaeth, chydig gwahaniaeth, bys ni'n dweud fel falle bod Treorci mewn eitha tipyn y siopau, ond mae Ferndale efo eitha tipyn y siopau hefyd. A fel yn enwedig siopau bach, unigryw, mae yna co-op a cop, yeah. A yr unig greg fi rioed i gweld efo Roman columns tu allan. A bit grand am hwnna. Ond hefyd mae'n y siopau bychan, Magatelli's Chip Shop, a hefyd Nash's, sef bed. Sef dy bed, ie. Robert's Butchers, Cigydd. O, ie. Y cigydd, ie. Siop cardiau, does e? Top cards. Ie. Ie, sy'n gofio yna. Ie, mae eitha tipyn... Siop carped, hefyd. Oes e? Ie. O, ni'n gwybod siop carped. Mae fe... Wel... Mae tipyn o beth ei gael yna. Mae cymysg eitha da, oes, ie. Felly be... chi'n offi fel mafe neu bys chi'n dewis siopau mwy i ddod yma, siopau mwy adnabyddus? O na, mae digon, mae co-op yna, a mae fe'n, mae fe'n fawr i Ferndale, a mae fe'n falle mae'n cymryd y sylw o'r siopau bach eraill sydd o gwmpas. A dwi'n teimlo falle yn y 10 mlynedd diwethaf, mae'r siopau oedd yn erioed i mi, Nash's, fruit a veg a y cigydd, oedd na falle 5 i 10 siop mwy oedd di bod na ers 20 awdau yn dod e, so mae hwnna'n rhywbeth really drist. A mae'r pethau fel Merthyr out of town shopping centre, Llantrysent, mae'n jyst yn cael effaith ar y stryd. A mae hwnna'n drist, achos ti'n gweld pobl gwahanol sy'n ti'n mynd lawr y stryd, ti'n gweld pobl sy'n nabod. Dwi ddim yn mynd lawr pob dydd, ond dwi'n mynd lawr unwaith yr wythnos, falle fel rhywbeth fel yna. A mae'n really nice. Mae fe mor wahanol i fod yn Gaerdydd, neu hyd oed Pont y Pryd yn rhywle fel yna. Ti'n mynd cartref, a ti'n gallu cael lot o bethau gwahanol yna. Ac oedd iawn di, achos ti di dychwelyd. Nes di ar y dydd yn? Boomerang Generation. Boomerang Generation, ie. Dwi'n ôl gatre am y trydydd tro. Y trydydd tro? Ie, so is i goleg yn Aberystwyth. Dis i nôl, oedd e fod am 6 mis, a nes i aros am 4 blynedd. Wedyn nes i lawr i Gaerdydd i weithio am flwyddyn a hanner, ond ni was yn dod gatre am fel break bach. Yr un beth o fi, pobl eraill, mynd lawr i Gaerdydd, o'n i just fel, I fancy going home tonight. Just mynd gatre. So fi'n ôl gatre ar hyn o bryd yn safio am tŷ gyda'n Harry a DC o Ferndale hefyd. A mae fe'n byw gyda rieni fe, so mae fe'n ideal. Nath chi cwrdd fan hyn? Do, nath ni cwrdd lawr yn Clwb Rygbi Ferndale. A mae link fan'na, cos Clwb Rygbi Ferndale, where it is now. Yeah, a Salisbury Hotel. A Salisbury Hotel, sef... Ble o'ch chi efo gweithio? A byw, fe? Ie, byw, ie. 20? 20 mlynedd, ie. Chos pan nes i gwrdd â Hywel, na lle ddim byw. Sorry, just interjection bach i ddweud yna, link o fe mewn. Fi'n cofio chi'n neud band practices lan star. Ydych chi o'n yna? Na, ddim fi. O'n i wedi yn chwarae. Hywel a rhywun arall. Hywel a rhywun. Mae'n hwn i chwarae, da pob un yn blaen llechi ar y drums o rhywbeth. A mae cwbl o fel chi'n safio am tŷ. Mae tair o'n fan hyn, achos mae nhw i gymharu dy llefydd fel Caerdydd a dinasoedd lot dratach, achos fi'n meddwl oedd e'n y papur dyn nhw'n blaen bod yna tŷ yn Mair di fynd am 18,000. Oedd e angen chydig o gwaith, a hefyd, fel mae sy'n lot o siopau nawr, mae fe reit ar pen y cwm, ond chi'n safio am tŷ i ddod nôl fan hyn?
ni'n meddwl, neu'r cyffiniau, falle Aberdâr, neu falle, wel, dyn ni ddim yn siŵr eto, gefn ni weld achos, gefn ni weld beth sy'n digwydd achos i dal i safio, ond, rhwng fan hyn, yn bendant rhwng fan hyn yn hytrach na lawr i Gaerdydd a ochr yna. Dwi jyst yn teimlo gartrefol yma, mae'n Harry dwi'n teimlo gartrefol yma, dyma lle mae'n heili ni, dyma lle mae ffrindiau ni'n byw, so, dyna ble ni eisiau fod. Glinda now, I know there's a couple of people now who fall in English, so I'll switch over to English with them so they can understand. Welsh we were speaking, we just flip over to English now. Since I've known you, you've lived in a number of different houses, all in Blaen. No, I lived in Taff Street. In Taff Street? Well, Taff Street don't count as Blaen, does it? Yes. It's a bridge. Or is its own... Burnus. No, it is Blaen Lleckai. Yeah. But, old Blaen. I was born in this house. Yeah. My mother's house. Then I went to the Bahamas. That's a fair old trek. That's not Ferndale, is it? A bit of a trip. And then I came back, and I lived in number 16. Yes, you are right. I lived in number 16. And then I lived in the Salisbury Hotel. And then I lived in Taff Street, and then I'm back. Full circle. Full circle, yeah. That's a fair old full circle, mate. Yeah, quite a good age. And like you said, you're back now. We're living in the house that you were born in. Very similar to Dilys, who hasn't moved very far from you. And you wouldn't, that's... This house was once a shop. We had a shop here as well. Oh, right. In that kitchen. Oh. Where the kitchen is now. Selling what? Everything. Everything? Yeah, so it's 150 families doing the war. From there? Yeah. Oh, wow. You couldn't fit 150 thimbles in there. Well, no, they didn't all come at the same time. You know what I mean? But on the books, there was 150 families. For ration purposes. Oh, wow. So, yeah, it's quite... It's a little building. That's right. Well, there's us saying that the shops over there were... There were 6 shops in Blaen at one time. I know, there's a little less now, isn't there? Because they're on the roundabout, the main ones now, Just one. That's one, that. So, like I said, Blaen has got a different mix of houses and shops as well. Big families there were in Blaen there. Yeah. Well, like I said... this was 1 of 10. 1 of 10, yeah. And her father, her mother, and my grandfather, brother and sister. And he was 1 of 12. My father was 1 of 14. So it's like the tribe of Israel. Yeah, except in Blaen. Yeah. Lost tribe. Yeah. And like you said, now you can understand Welsh. You join in listening and speaking very similar to my father. Dim hyder to me. Dim hyder, wel, dylse fod, mae'n briliant. Ond hefyd, fel ni sôn am yr is-deitle, ar ddechrau'r sioe, nath ni dweud, right, is-deitle achos os ysdwetha oedd is-deitle automatic, agored, ond fan hyn, nath ni dweud, should we put them on? Should we keep them off? Yeah, I like to have the choice because, well, the first one was automatic. Automatic subtitles, yeah. We started last week, for the week. So it makes you a bit lazy then, but at the same time, I think, well, if I would really want to understand this, I'd leave them on. So in terms of what? I don't use my brain to translate. Well, you don't translate, do you, after a while? Do you know what I mean? So you use it more of a guide, is it? Yeah. You are? Yeah. Well, I was discussing with somebody this week, friend or Arthi Gartholog yn y Taff, a oedd e'n dweud, oedd e ar Facebook yn dweud, is-deitlau automatic dwi'n medyn. So, o'n i'n meddwl, alright, fair enough, so nes I siarad, dweud pam, a dweud methu switch y bant, a oedd ffrind arall wedyn yn dweud, mae e'n dysgwr, yn dweud, mae'n briliant I fi, achos mae fe'n helpu fi dysgu. A mae'n dweud,
a lle ti'n gwylio fe, o ti'n gwylio fe o Pontyclun, a na fi'n gwylio fe o Swaziland yn South Africa. So, oedd hi'n gwylio fe a ceisio helpu Cymraeg trwy gwylio fe lawr fyna hefyd. So, they're essential. Yeah. But if you've got the choice, you can put them on, put them on, put them on. Yeah. So you'd prefer to keep them, to have the choice to switch them on? Because it wasn't much of a palaver today. No, just to switch them over. I do it. I watch a lot of SVC. So do you always put them on? Not always, no. If I feel brain tired, yeah, I put them on. So if you could have a choice to put to have the open subtitles in certain shows, would you have them or would you prefer to switch them? Yeah, I think so. I think it's nice that other people who don't know anything about the language can just watch a Welsh language show. Yeah. Not feel, oh, I can't watch that because I can't understand bloody word. Yeah. And you maybe pick up things. Yeah. There was quite an interesting piece in Golwg this week which said the same about someone who moved in and they started to watch SVC because the subtitles were on, whereas before they didn't feel as confident. They thought that they would have to switch it over. There's some brilliant shows on SVC. There are some drama. So you think it introduces them to Sion? I guess nath mam ti dweud yr un fath o beth, do? Do, nath ni gwylio fe os drethaf, a fynd i roi'r is-deitlau ymlaen, achos mae mam yn dysgu Cymraeg ar hyn o bryd, so mae hi di hyn arfer a roi'r is-deitlau, oedd hi fel, fe yna'n yn syth. A oedd e, dwi'n gwybod, oedd e jyst yn, mae hwnna'n neis. Dwi yn cael yn denu at yr is-deitlau, so fi'n deall pob dim sy'n mynd ymlaen, ond fi'n darllen yr is-deitlau, fi jyst wastad wedi, jyst yn cael yn nenu gan hwnna, ond un fam ni, oedd hi wrth i fod gyda'r peth. So dwi'n meddwl bod, mae fe'n peth da ar hyn o bryd, bod e'n cael ei chyflwyno fel rhywbeth, treial math o beth. Just mwyn denu dysgwyr. A wedyn maen nhw'n gwybod ar ôl hynna, yn gwybod sydd bottom coch neu beth bynnag yw e. Ond, o'n mhrofiad i a profiad mam, mae fe wedi gweithio yn dda iawn, dwi'n meddwl. Ac o'n i, yn hapus iawn am y sefyllfa. A nath ni, wir mwynhau, mae fe'n lyflu just gweld ardal di ar sledu. Ie. A'r cwestiwn ôl iawn dweud, beth o'ch chi'n meddwl, sut chi'n meddwl bod y raglen yn portray y Rhondda mewn ffordd gwahanol, neu? Yeah, I think it's... Yeah. Wel, dwi'n meddwl bod e jyst yn rhywbeth ffres iawn. Dwi ddim yr un hen beth o'r... Ges di'r core meibio na, ond dwi ddim yn prif bwynt y raglen yw core meibion, theatr, glowyr, a mae fe'n rhywbeth gwahanol. Mae fe'n, o dyti Lindsay o'r siop trin gwell, Dilys oedd yr acen na, yr acen traddodiadol, mae fe'n lyflu i glywed, mae fe'n mor neis i glywed. A dim lot yn siarad am na? Na, dim lot, na. So mae hwnna'n hyfryd, a mae fe just, dwi'n meddwl bod ti'n cael, wythnos diwethaf, nes i weld mynyddoedd, fi erioed i gweld o blaen, fel nes i ddweud yn yr raglen, a ni'n fel, beth hwnna? A mae fe'n really nice i weld, a ti'n meddwl ti'n nabod y lle yn llwyr, a fi di, nôl ymlaen, ond di bob mer sy'n erioed, really, a ddim yn nabod ardaloedd, so mae fe'n really, really nice i weld hwnna. A fi'n really joio fe. She must speak Welsh, like you. Be fi am wneud so o'n i'n dweud yr un peth ar Ian, mae lot o lefydd yn y Rhondda, a os chi'n dilyn yn Instagram i, @Sionman ar Instagram, dwi wedi geotago pob lle ni wedi gweld, pob lle ni wedi ffilmo, felly os chi'n mynd ar allwch chi weld lle yn union ni wedi cymryd y shots, a hefyd pnaw yma, yn enwedig, syth lan y lôn, Voice Tylus Down Tump. Mae'r shot yna yn phenomenal. Chi'n edrych ar syth ar draws y cymoedd, a mae fe yn enwedig, os chi gallu codi'n diwyn gynnar i gael machlyd ar bore geiaf lan fyna, mae fe'n absolutely lush. A i cwbl o man, mae yna cwbl o bobl yna. Os chi eisiau trafod amdano fe heddi, mae'r hashnod yw Pobol y Rhondda. O'n i lan tan ar ôl canol nos os yswetha yn siarad i bobl. Ond hefyd, os oes nesaf, i ni bydd Periscope arall am 10 o gloch,
yn trafod tro yma. Mae cwpl o bobl yn dweud pwy sydd wedi ffilmo'r raglen. Os nesaf fydd Osian Williams, yr cyfarwyddyd o SSP Media, nath creu SSP Media. Mae fe'n foi ifanc, mae fe'n foi ffantastig, fi'n dwlu yn fe. Mae fe'n ddoniol a mae donio fe tu ôl y camera yn arbennig, ond tro yma ni'n mynd i gael e o flaen y camera yn trafod y fe. Glyn nhw'n still ffilming, man? Ond os gys yn gwylio, os oes nesaf, am 10 gloch. The sound of them. Dwi'n dwi'n agor. 10 gloch, os oes nesaf, fydd Periscope, ond dim ar ôl i weld episode 3 yn y hoff raglenni yw'r rhan 3. Mae pob un yn nhw'n yn blant ifanc o'r cwm. Felly os oes nesaf, hanner di 9, a dydd Iau, a syth ar ole, Periscope yn 10 gloch. A cofiwch yr hasnod, Pobol y Rhondda. Diolch yn fawr. Who's Osian?